Matala whātula Samoa Entertainment TV vai pia ile nei koe tu lama na tamua. Ai usi mai whaafonga. O mautua ile tonu o le masia tol kapineta Samoa I Amerika Samoa ile vai sonei. Taunu wai tutuila le solus fulu no Julai. O le wha moe mo le motu I sae au fia il feilua I ngā aloa I ale mano fau. Ma le whainga maloa tutuila ma manua e wha awawai. Le feilua I ngā wha le uso sa masani mai ai wha al tausanga. Peta usa vali 5 tausanga. Talona tatia mai e peon wha maonia le fionga le minsta sini o le kapineta. Le fionga le tinu uwen so o yalo ina ua tato fisilingia. O le whainga o whatananga whaaltu la fono po pe mita e ulufale atuai le au malanga. Le isi le tulanga o lo tau wha mai ai atalu mai le amtanga o le vaiaso. O le talo wha pasa tutuila ua mai tawina le whainga taona wha amalie ono o ta ueleli ofisili o Samoa Airways wha uolo whatu tielu. I le whaatalu noanga ma le leitio polensia. O le whaingata ona e tatau ona iei sau computer ma sousi la fia e whaafue ai le computer e whaatumuai mana ongo le talo whapas. O isi pase se talo na amata le nā whainga e o atu le mlai waalele ma toi whaatalitali ai peitai. Sau noa whaua o talo sia e au fia tuai ma le nā paenga le whaatalu noanga a malo e lua o lo mai nei. Ele o iei se sila fia o le pūlenga fau o le Samoa Airways I matawhele. Le mafua anga o le awa ese atu o le ofisa o le Samoa Airways mai le whale o le nupi wha. Lea sa alisi ai taulanga ia pia I le fia o tausanga I ma le watitele. Sa alu sa oia lanto rent I whaaptu ngā tupe tangata whaisa o whanga o le nupi wha. Peitai. Wasi I atu le whangafa le lua o le metisi matawhele. Talu mai le masi no Novema o le lua o lua tasi e peo na mōli mawina lau whainga luenga. Ai al mafua anga le fisi tai ina ua tātou fasilingi ai le pūlenga o iai le sunga whaua o whatu tielu. O lana tali o ia whatu ato fia tunei iai ai o le swinga na whaia mai le masi no Novema o le tausanga taluai. O iso sila fia o lana o ese ma o le nupi wha le sa al sa o le tupek tono o sa whanga nupi wha tato tangata. Ala uto anga ima I whale o lele tai o na uma le uno fo iam whainga luenga. So sila fia. Kere ilo ana le mafuanga lengo ese mai o ele vea ma politisi se nga whai ele management mal board le wo ma. Ele I o mako le wa maka o mako kilo ele lisi o le fale ma le kakianga le kaimini so me sale whai se decision le board se kaimi le o mama. El tatou whelo inga lava lea ma le alipule fōu le Samoa Airways I sunga whaua o. Na tatou mōli mawina I le o atoa le saonga le mua tangata whainga luenga. Ai o le mamalu le tunu ngā solo atu I le mota fōu le o iei nei. Ele ngata ina ele ai se awala e ui ei tangata I whafo I se taimi o se whaalavlave whafo sei. Ai le ai fo I se whai tutoa whaapitoa e uia e no foa tu leipo o wheelchairs. Whata si aima se vaenga tele o no foa o whao ngai tangata solo atu. E le o saonga le mu. E pei o na mōli mawina mai e le au whainga luenga. Ai le ala lata mai se taimi tanga ia ianga I le saonga le mu pei o tua I ola le se emergency exit. Ai o no foa foi. Se io mai le o le whanga I mananga security po la se safety and security po la se la ko kala I kulanga le wa le io mai la ki au se kulanga o le ka pule le o le apele ro ngelo I siste square o ko sa ma sinu ngoma ko so mai ye ya temi le la fa wa nga ben amu nei temi le le fale a la mu mai luma ele mfanga ko luma lo ngko ke punga o kila o se vaenga o le tupe le ana avatu le malo I le to manga moe popo ngatia po le SVSG le Samoa Victim Support Group le a familio Natala le ufatino I nei na pol kalame mo le ava seo sa wanga fasanga I tina matamai tai ma ua fulia to I nei I le official to manga e faa onga tamai ti faa tau oloa I lungo le awala o stasi leo faa le tonu faa waul tatu tulu o tupe yana avane le malo le to manga mo le faa moe e faa ititi ai sa wanga I to tonu a inga e tu solo 5 fuluta mai ti faa tau oloa sa mali li taulanga mai le ono I le 5 tau sangal matua I upolu nei ua toe faa onga I nei mo le taimia onga o lo to toe o tau sangal nei maleanga I luma tu sa lusu tasi matua ya na whanau nei o tu fatu iai tōni ngā onga ma mea onga e au fi ai ma pepa tala onoa mo whanawa onga I pe on mōli mawina il sauninga Lena whai le official to manga mo e pupua ngā tia ia pia.
Ile vai aso na te anei. O pili a onga sa tutongi sa o lava ia onga iwa. Lea ole a o iai nei whanau. Na whaafta ia il tasi o mātua. Kai Sarina sia o si le amana ia atua ia. Ele malo ma le Samoa Victim Support Group. Polto manga moe popo ngā tia le nei po kalame. O le anganga fole na o le mātua ia sa sulu tele. O le tamale o lo tausi to tasi lava lana whanau e to tolu. O lana whaaftai, o mwhaiona ave lana whanau le a onga talu. O nā alu ese lona to olua po tina o tamaiti. Ai tu una o ia malana whanau. Mai na tele o tu ua lava lona tiute. O le wha onga lea o le aia te tauna al tamaititi o le a oina. Ai mo isi mātua. O avea le po kalame ma wha malo si awe una i ai. Lo lato tiute wha matua. Ai o tala noa fu i pai si osi. O po kalame le nei. Le ama whai ei nei unto e wha onga lano i fu i whanau. Ma umalawa le po kalame. Le a tamu whai lava e wha awawe tui pia. Ona ave tamaiti le a onga. O le si fu i tiute o le to manga ma pule a onga. O le mata i tu le o le o oina. O whanau nei na watu i tonu. Mai ua mata i fu i le po kalame a oina o mātua. I le tāua o lana ia fu i lango. I le wha o ngaina leo tamaiti. O le sao leo le vaenga talavou. A le to manga moe popo ngā tia po le Samoa Victim Support Group Juniors. Na watu wa ie va ili mai a inga. O lo mana o mia fsosoani. Ma wha mau wha fita uli e so tanga mai. I le au wha atau o loa i lunga o le awala. A ngai i le sio o manga o le a inga. E o mai ai masawanga. Na wha mawina ai wha fita uli pe o mātua e le whai ngā ruenga. Ai watu o tele le whanau. O tamaiti mai mātua o te tea. Tamaiti na ua wha ngā i le wha tawina leo o loa i le taulanga. O a inga o tumu. Ai wa wha ina o lato sio o manga mama. O nisi na o i tu na wafua mai e sawanga i tinam tamaitai. I to tonu a inga e peo na ngā lue nei. Le ofisa o le to manga moe popo ngā tia. Ai to tonu le to manga lawa ia moe popo ngā tia stala la tamai. E la telefitu se fulu whanau ono o iai. O se vaenga o i la tau nei. Ua la talata fo ina mai a la tau mata au putau whamsinonga. Mai lo tu whatasi fo i ma whanau. Mai a inga wa leo toe mana o mia tamaiti. Leo ua no fo mau i lava. Ma tausi i to tonu o le to manga moe popo ngā tia. I lana no toa alo i nei tua nei mato. Inisi o tala e ono to e tu watutu o ngā wa al sisi ngā fu ai wha ai u iei sa. O le sisi ngā fu a tausanga ato o le ono sifu tausanga o Samoa. Talu o mai tawina e ui ina ofo atu le ono sifu wafeta la mo wha ai longa o tu o ngā wa. Ai ena le tolu lava fautasi na tosi nane iai. Lua tulula lua wa alo mo le pao. Sao no ai le fionga le komsina o leo mo fal pui. Au pa au longa i tino Filipo ina wo tato fasilingia. Isa fatal noanga na isa noa masalo ele o lava se taimi e tape na ile mamalu o wa. Talu o fai si umi o ta atitia fautasi ele ito e fai eni tu unga. Ena ole tasi le masina leana tu atu ia e faaulu mayai. Ai ole atiltilo loa ia ile fono ile asfaraile aso lua o yulai ile fuafuanga tala whiangai. Pe fa tatia ia pe fa se atu loa mole fai unga o sa le onus fultosanga. Ia lava le lei se taimi e tape nai au waa. O le fo i anga o tu maanga o fianga masini ai e Samoa e wha amana tuai le sisina e o le fua o lona sa o lotonga. E lua se lau lima sifuru wafeta la le tupe le ua tufa atu le malo mo wha ala poptonga tuma oti. PSO bo Private Sector Organization so le vaenga atofa iai mo le tosanga wha al tupe lua o lua tasi lua o lua. E au fiai le Samoa Chamber of Commerce lima sifuru wafeta la. Women in Business e whaali maafeta la, Samoa Association Manufacturers and Exporters Incorporated e whaas fuluafe, Samoa Hotels or Hospitality Association e toluli maafeta la, Business of Salafai Association e luali maafeta la, Samoa Federated Farmers e luas fuluafe, Savai Samoa Tourism Association e fuluafe, Samoa Mamanu Design Manufacturers Association e li maafeta la, Samoa Information and Technology Association is fully mafe. O le tautai Samoa Association e li mafe. O le minstawa la manuia maleipa le fionga le tinu u Wayne so o yalo. Na ia tau awatu i vaenga o ta ue lunga se le ni wanga wa aiai.
Ma ia sau noa e alo ia le tautua po le sau, o nei fo i whaala po tonga i le atina ina o le tamau ainga o Samoa. O le tulanga masani e lava le so san whaatau sanga le malo i whaala po tonga tu ma oti ia. E abatu ai se leni mo le whaangau o ina o lato ofisa, ma whaaua wai pēl whapaanga ma le malo i atina e whai. Ai mai sei fo i nei vai tau whenga iai, malo uma, malu i tau o tamau ainga talu wa afianga o COVID-19 iwa. La Samoa Entertainment TV mai pia whapuponga o tamua le aso atayao i le alofo le tua ai pasoifuane.